Well, the Maltese economy in comparison to other EU economies is running very well. Dan kien kliem il-President tal-Bank Ewropew għall-Investiment Werner Hoyer. Tul il-jum ta' tnejn, Hoyer kien jinsab f'pajjiżna fejn fost oħrajn kellu laqat mal-Prim Ministru Joseph Muscat, mal-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna, li preżentament huwa ċ-Chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Bank għal din is-sena, kif ukoll il-Ministru Konrad Mizzi, Evarist Bartolo u Michael Farrugia. Werner Hoyer ikkummenta wkoll dwar ir-rata tal-qatt f'pajjiżna. Fisser kif din mhix problema bħalma hi f'pajjiżi oħra. Fortunately, the problem of youth unemployment and unemployment in general is not as heavy as it is in other places of the European Union. So from that point of view, I'm encouraged. Il-President tal-Bank Ewropew għall-Investiment kellu wkoll kliem pożittiv dwar it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna. And I'm also encouraged by the growth rates here. So this is going into the right direction. Fl-aħħar sena, l-ekonomija ta' pajjiżna kibret id-doppju minn kemm kibret is-sena ta' qabel u iktar minn kemm bassru istituzzjonijiet Ewropej.